Jorge Luis Borges, knjiga Šta je budizam, strana 6 i 7. Budimlija, budimlija. Odozgo posmatra ve kontinent, kraljevstvo i kastu u okviru kojih će se ponovo roditi Buda i spasti ljude. Odabira svoju majku, kraljicu Maju, čije ime označava magičnu silu koja stvara svet. Trivida, udatu za Sodo danu, kralja grada Kapilvasta na jugu Nepala. Maja sanja da joj iz boka ulazi slon sa 6 kljova, tela boje snega, glave boje rubina. Prilikom buđenja kraljica ne osjeća bol, pa čak ni opterećenje, nego lagodnost i prijat. Bogovi podižu zamak u njenom telu i tu Boda Sava čeka svoj čas u molitvi. U drugom mesecu proleća kraljica prolazi svojom baštom. Drvo čije lišće blista poput paunovog perja pruža jednu granu prema njoj. Kraljica je najprirodnije prihvata. U tom trenutku Bodhisattva ustaje i rađa se kraljičinog desnog boka, ne nanoseći joj nikakvu povredu. Novorođenče čini 7 koraka i gleda u desno i u levo, gore, dole, nazad, napred. Vidi da na svetu nema njemu sličnog, te lavljim glasom objavljuje: prvi sam i najbolji, ovo je moje posljednje rođenje, dolazim da učinim kralj bolu bolestima i smrti. U tom istom trenutku rađa se i Budina buduća žena Jadosadara. Njegov kočijaš, njegov konj, njegov slon i drvo u čijoj senci će doseći oslobođenje. Dete dobija ime Siddharata, a poznat je i kao Gautama, ime koje njegova porodica Sakijevih usvojila. Majka umire 7 dana po Bodhisattvinom rođenju i uspinje se na nebo. 33 božanstva vidovnjaka Sita čuje ushićenje ovih bogova, silazi sa planine, uzima dete u naručje i kaže: on je neuporediv, utvrđuje kod deteta belege izabranog, neku vrstu visoke organske krune posred lobanje, volovske trepavice, 40 izuzetno zbijenih i belih zuba. Oću crnac, ja malo pusti. Get off my dick.